Agaseke K'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ishyirahamwe ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda ryasabye abanyamakuru gukenyera bagakomeza mu gihe bitegura gutara inkuru zo kwiyamamaza mu matora ari umwaka utaha. Iri shyirahamwe The National Coalition of Human Rights Defenders Uganda ryavuze ko mu gihe cyo kwiyamamaza abapolisi na bamwe mu basirikare babona abanyamakuru nk'abagashoza ntambara mu myigaragambyo bakabahohotera nk'uko byagenze mu matora 2021. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abanyamakuru muri Uganda basabwe gukorera hamwe ntibahurwaho batabona nk'abarajwe ishinga no kubaka igihugu. Amashyirahamwe y'abanyamakuru muri Uganda yasabye ibigo by'itangazamakuru kuzaha abatari inkuru ubwirinzi buhagije ndetse n'amahugurwa mu kwimenya mu bihe bigoye mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora ya perezida muri 2021. Abanyamakuru bamwe cyane cyane abataraga inkuru z'abakandida batavuga rimwe n'ubutegetsi barahohotewe, bamwe barakubitwa ndetse hari abahavanye ubumuga barashwe na polisi mu muvundo. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda yavuze ko ibirego yakira by'abahohotewe abenshi bahohoterwa na polisi ya Uganda. Hagati ariko Dr. Uganda Besigye na mugenzi we Rutare barimo gushaka guhirika ubutegetsi bagarutse mu rukiko rwa gisirikare rwa Makindye kurana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Abanyamakuru bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda banditse ko icyumba cy'urukiko cyakubise kikuzura hamwe abanyamategeko ba Besigye na Rutare bari bahagaze babuze aho bicara. Hari amakuru ava ku munyamategeko Marita Karu umunyakinyakazi wagomba guhagararira abanyamategeko bunganira Uganda Besigye mu rubanza yemwe ibyangombwa byo guhagararira umunyapolitike mugenzi we by'agateganyo. Marita Karu avuga ko bibabaje ku bihugu biri kumwe muri EAC ariko ukaba utakora akazi nk'aka, avuga ko bishingiye ku mpamvu za politike. Icyakora amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda ubu yose yazamuye ijwi rimwe arasaba ko ibirego byose biregwa Dr. Uganda Besigye na mugenzi we bivanwaho kuko bavuze ko ari ibintu byahimbwe biraho bidafite ishingiro na ritoya. Ni nyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe igipolisi muri Kenya cyateye ibyuka biryana mu maso isinzi y'abantu bigaragambyaga mu mujyi wa Nairobi bamagana ubwicanyi bwibasira abagore muri iki gihugu mu cyo bise Femicide ku rubuga nkoranyambaga rwa X aho bahamagaraniraga. Abo banyakenya bavuga ko bari gusohoza iminsi 16 ihariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, ariko ngo babajwe nuko batewe ibyuka biryana mu maso kandi bari umyigaragambyo y'amahoro badateza sakwe. Ikinyamakuru The Kenyan zikenzwe ko abapolisi ba Kenya batoreye abo baturage kuko babaga bateraniye bateraga amacupa arimo ibyuka biryana mu maso bakabatatanya. Uko kumishwa ibyuka biryana mu maso ngo sibyo bari biteze kuko ubwo bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa mu ngo busanzwe bushyigikiwe n'ubutegetsi ndetse ngo leta yanacuyemo akavagari k'amafaranga. Ariko cyahinduye isura ngo nuko ari abahise babihindura kwamagana ubwicanyi bukorerwa abagore aribo bagambiriwe kandi ngo bireze muri Kenya. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe batavuga n'ubutegetsi bavuze ko bishinja icyo bise ubugoryi bwo kuba baribeshye kuri perezida Samia bagakeka kuko yatangiye yigaragaza ariko azakomeza bakaba bakangutse yaramaze kunyereza ikibuga cya politike. Ikinyamakuru The Guardian cyanditswe ko perezida wa Tanzania Samia yatangiye inshingano 2021 atanga icyizere cyo kwamananiza muri politiki yari yashyizweho na perezida Magufuli yavanyeho abantu bakibwira ko azanye demokarasi ivuga ko yabuze muri iki gihugu. Madame Suluhu akigera ku butegetsi yahaye agahenge abatavuga rumwe nawe bakajya bakora amahuriro nta kibazo. Abana b'abakobwa babyariwe iwabo bari barujwe kwigara bakomorera. Ibi ngo byahumye amaso abatavuga rumwe nawe bo mu mashyaka Chadema na ACT Wazalendo bakiye guko ariko bizakomeza. Birangira babeshya impinduka barategereza bamera ka wa wundi bategereje ko inyana imera amenyo ya ruguru. Mu kiganiro The Guardian Tunduruse wo mu ishyaka Chadema yavuze ko bibeshye kubera ubugoryi bwo kumva ko Samia atandukanye na Magufuli none batagira ingano baricwa abandi bakaburirwa irengero ndetse ngo nta banyapolitiki batavuga rumwe nawe bemerewe guhura. Tunduruse aravuga uyu mu gihe igihugu cyitegura amatora ya perezida umwaka utaha kandi ukurikije amatora abagize inzego z'ibanze aheruka aho ishyaka CM riri ku butegetsi ryagize amajwi 99% ngo biraca amarenga ko Madame Samia Suluhu bafite mu gipfunsi. Abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania bavuze ko bakurikije ibiri kuba mu gihugu muri iki gihe bigoye kwemera ko ari impinduka muri demokarasi n'uburenganzira bwa muntu byazanwe na Samia Suluhu ndetse ngo n'icyizere ko bizashoboka kiri kure nk'ukwezi. Agaseke K'amakuru mu karere ngafunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe umutwe w'Ventura yerekanye abasirikare bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafatiye mu mirwano ikomeje gusakiranya impande zombi muri teritwari ya Rubero. Umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe Lieutenant Colonel Uringoma niwe yerekanye abasirikare mu gikorwa cyaberekanye abayonga muri teritwari ya Rubero kugeza ku mbere imirwano ikomeye muri ya teritwari yari igeze ku munsi wa 8 wikurikiranye isakiranye Ventura n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Uruhande rwa leta rurigamba gukubita ababaza Ventura nubwo nta gace na kamwe umutwe igenzura zirashobora kuyambura. Uwo mutwe biciye muri Lawrence Kanyuka kuvugira ishami rya politike ryawo uvuga ko bivugwa na leta ya Kinshasa ricengiza amatwara ikomeje gukora yifashishije imbuga nkoranyambaga. Sergeant Major Kotakoto umwe mu bafashwe muri rurimi rw'igifaransa adategwa nk'uko bigaragara mu mashusho yafashwe tariki 9 z'ukwa 12 ivuze ko mbere yo gufatwa Mpiri na bagenzi be bari bahawe misiyo yo kwigarura uduce tugenzurwa na Ventura mbere y'inama ya Perezida Tshisekedi na Paul Kagame iri Rwanda tariki ya 15
yemeza ko bari hamwe na FDL na Wazalendo ku cyumweru tariki ya 15 nubwo Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazahurira i Rwanda muri Angola mu nama igamije gukemura ibibazo biri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Kotakota yavuze ko misiyo yo kwigarurira uduce tugenzurwa na M23 bayihawe na Jenerali Chiko Chintambwe usanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za leta ya Kongo ushinzwe ibikorwa. Uyu Chiko kandi ngo yanasabye abasirikare gukora ibishoboka byose bakangisha M23 abaturage biciye mu kurasa ibisasu mu duce dusanzwe dutuye cyane n'abasivile. M23 yavuze ko kiteguye kubariza agahenge yiyemeje ku itariki 7 Werurwe umwaka ushize, gusa nanone ikanashyira imbere kurinda abasivile bakomeje guhamurwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Babwire kandi ko akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kongeye kuvugurura ibihano byafatiwe abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongeraho umwaka bizageza tariki ya 12 Ukuboza umwaka utaha. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusuzuma ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mw'iki gihugu nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu muryango ryageze mu kinyamakuru CETSD. Izi ngamba zo gukumira ubuzireba abantu 23 gusa ntihatanzwe ibisobanuro birambuye ku mazina y'abantu bari kuri urwo rutonde. Ingamba zo gufatira ibihano abasirikare bakuru ba Kongo zafashwe bwa mbere n'akanama Karoni 2016 nk'igisubizo ku nyurwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubangamira inzira y'amatora.